Umwe msiye oituga. Umwana omukerunanje yawotiana. Mwewe tamba ngana manyorete. Ante bingo ikambate musabire. Musabire moro mwishimiwe bande. Musabire moro mwishimiwe bande. Kote ya moro ke barabori ushindo katika jina la Yesu. Musabire moro kama ndomito. Na hicho mabao ndingi mbaka ndo tete mbanyora. Mama tawe wapi? Ngo remba sabire ke fungo yote. Ifungo yore byoka. Ekamo. Ujumbe kwa kila eke ndogo kwa takona udanga sana jumbo. Ibumba ese. Ibita ubele kwa samana mwana mba sangine ngoni ya wate ka. Nani ka. Eta ukia Matthew 5:9. Ewa tena mbasa seniri bali bako na ntomo rembe. Kali wewe ukwa batero. Ekiara baru kwa bomo nene. Bali bako tese ina bomo nene wala. Ndo wanda to bona mo nene kaunti itama ya kalene. Ekingo basabara mote nene no mugaka machogu. Asirikita Nyasaye abe gaba na yakisi count 2027. Kwa mbande simone. Ngota ramona mata 2027. Ono bosia ati kana kwa nda ho taramasha, ona nda bantu ba yo bane tipigiti. Na barende to bosia ya. Mama tabalo one time. Anata ko one time. Sababu kio mwali Matiang'i 2027 kianda. Tegala, ekekaragi moka maneti. Ikine yeze. Matiang'i 2027 nane kianda. What? Nambe yamo Nyasaye akonya Matiang'i awe president. Mwadele amina. Yama na wadele Nyasaye akonya machowawe gavana. Mwadele amina. Nyasaye mnanga antete tali konga wadele na posi ya mzungu na ruwa.